So, hello bro ngai ko play piki perlok baju sungut tenat ban pe ini ke channel jonga. Te perlok mata kesini ko aban hikaye pi kumno ban edit durmo. Lene kumno ban china ya ki dur jong pi. Te perlok mata pe nuksama kum kene ke video ngan hikaye pi kumno ban edit ya ki dur. Te pe kum kene ke dur kabel paper jonga ngan screenshot de kene mo ngan pen iye pi. Kumno ban edit ya ki durmo. Na uneu apps pe banangkong Keban kong tu kidur kilongum tu baar hapring banga edit kilongum tu hadin banga la deb ban edit barok hoj mo te kilongum tu full edit mo te pej minta pelok kum une apps ngan pen EP mo une stage box pej minta mo ngan pen EP pej kum une apps pej PM yu tu te kum une apps pila ban download na pro description lene na pro Play Store ru pila ban download yo une apps te Sekway perlu aku abang orang pilih dan nak perenjang pigi berang thamai ke channel jonga. Semua subscribe kena pila ban yo i ya ki more video mo perlu. Te perlu pila yo i bangala dap screenshot ya gitu ki foto mo ya gitu ko vil prepare jonga. Mentangan link dene na gallery page mentangan klik tu screenshot. Klik ya gitu gidor page mentangan klik ang tu share POM. Ya gitu gidor ngan klik ang tu share ngai POM yo tu apps betok. Stitch box Tele day de perenjang piki bampat jule ya uni apps haban klik hang tu more mo te de day be pila jule te pila ban klik direct kum tu pe minta la pilih uni apps mo te perlu ngaku ban ong EP namar ya kene ke video ngamla ban pen EP nadu besdang hadu bakut dengan pen EP tang ya ki rukom le andre ya ki bangale sepedang ngaklan pen EP namar ka jrong e pelat dengan pen EP tang ya ki bada sedang bat yaki balakut mah perlu yaki ban pengkut yaki rekom edit mah perlu ban klik ban subscribe kena pila ban yo yaki video bang upload dak no pada beni apa perlu an like kumno ya kene ke video lene yaki ne gidur kumno ngan edit yaki mah perlu te sung ba to ngin yepek ngan like kumno
Oke perlok page mentang aladap edit ya kene ga video lene kide kidur mo te mentang save no ya kene ga ya kene ki foto mo ndang aladap save te page mentang mo. Oke emang tuh page ngan klik yang tuh save ndang ala klik yang tuh save dengan bak na online no naga galeri page mentang online na galeri mo ngan pen iki long no ni kidur page mana jambe tu mun em perlok page kila long tu tu kidur page ki badai ki bangal ada screenshot pat ki bangal screenshot haswa banga edit ya kini kidur page ki long tu kaya per perlong te perlong aku abang pi buat nom klat ban subscribe ya kini ga channel jonga kenang bepila ban ya ki video banga upload ha kinu por te takam tu ko play subun perlong in ya sampat sakan next video.